Umfula uMzingwane, umfula osiqeda inkomo zabalimi ze-Izakhamizi zalapha ke endaweni lokuthiwa kuse-Irisvale. Baba igama ngubani hlangane esizini olungaka ngubani igama? Mjikwane Nkomo. Mjikwane. Yeah. Uhamba njani la? Inkomo isibanjelo le uchuthi lokungene khona apha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe but sokuhlala impukaniso sovele sokuyisithi ukuthi isiyakufa. Inkomo lezi zibhaja lapha kutheni zibhaja zizodinga amanzi? Zizodinga amanzi manje lapha sihlangana lesilime samaChina amaChina etsheketsha khona apha sokulesikhathi etsheketsha khona so ingafika lapha idinga okuyi-green khona okwengupethe lokhu iyabe kulandelela isibhajo. Ngizwa kuthiwa sufele izinkomo ezini. Akusitshela sezingaki inkomo zakho ezifile? Mina ezami sezingu-8. Angizwanga. Sezingu-8 ezami esezifile. Zifela la? Eyinye ngiyikhipha ithole esiswini. Isifele kona? Kukhona okho kuyinto kugcwele uMzingwane wonke lokho. Izakhamizi ziyakhala kathi kuyinto ke embi kangaka. Kubuhlungu lokho. Kubuhlungu sibila ngikwazi ukuthi singakuthini uhulumende ukuthi ingaphi le ndaba yamaChina leyi. Angikwazi ukuthi singakwenza njani. Achiye bulela umfula amaChina lawo. Akhona la kathesa khona. Asehlele kwenye indawo. Lapha thina sezibulawa liporridge labe lidala. Ngale bayenza futhi enye imali. Kuyini kodwa islime? Liporridge labo bunqabe tsheketsha lapha kulokuyinto okusala emaceleni then kube sokusiba lechebe ilokhu amatsha yale. Lokho okuludaka lokho okuliporridge yikho esikubiza sithi islime. Ngoba nxa sokusele sokusiba liporridge ukuthi lapho koma khona nxa amanzi esemalutshwane sokubamba inkomo. Mbona ukhakhayi ntwana olunye lapha ngenye inkomo yafela lapha. Ngeyinye futhi engayaziyo ukuthi ngekabani. Leyinye futhi nansiyana ngale kwakhona engayaziyo ukuthi ngekabani umnikazi so uyadinga. Kunzima lokho. Manje leyo uzayithini ke sokunje? Le vele ngibona ukuthi ngingehlule kuhamba sokumele ngiyibulala. Akula plan engizayenza. Akula damu, sebe zidinga manje. Akula madamu yumfulo nalo. Lokuthi ngaye phela amaChina akhona athe sona so umfula esilungisela amadamu ngaye kungcono kakhulu. Ayephukanga kodwa itshonile kuphela. Ngingaboni njobana abafana besayigebha so kungenzakala ukuthi ngenye kuyiChina ngaphambili. Ngifuna ke lo ke uMzingwane yase-Irisvale lapha ke yazi phela izifuyo kwethu. Kunzima lokho kunje njengalibona ziyabhajwa phakathi umfula ogejwa ngamaChina bathebe gebhile otshetshe labo sebeqhubeka phambili. Inkomo ngilandela umfula sesibale inkomo ezingu 42 ezifele kulumfula. Ngingafike ekucineni kade sesihambe 8 kilometers kodwa into ezakala yisikhumba. Siphelile inkomo zabalimi, siphelile inkomo ze-Izakhamizi kuseZimbabwe. Wena nje inkomo siziyaphela tu. Nasenye lapha efileyo. Enye ifile lapha. Ngiyana libona ukuthi sinjani. Enye inkomo isifile lapha layo. Umnikazi kakwazi inkomo yakhe isifile. Umnikazi sokakwazi so umnikazi uyadinga so inkomo yakhe so lathi asiyazi ukuthi ngekabani. Zebe zilandana lamanzanyana ngalo. Kwagejwa ngamaChina. Wasala konje. Into zenzima lezi. Zizima bakwethu lezi inkomo zabantu siziphele. Akusela umuntu lezifuyo. Kodwa nxa sibona inkomo eziyi-42 ezibone into kuphela esifileyo. Sibuyele lapha sibona sibuyele ukuthi ubaba uNkomo yena ke selahlekelwe izinkomo ezi-8 last 2 months lapha. Labo babhemi babanjwa labo khonapha akula manzi. Sigudumeza El Nino. Sathi yakomile manje kwenziwa wesi.
kube nzima indaba yamashayini. Njengabona ngobaba uNkomo uyakhala umuntu omdala. Isibaya siphelile, siphelile isibaya. Lokho okumnyama yilime yakhona le. Slime sakhona. Ekhaya.